Mwiriwe neza mwe mwese mukomeje gukurikirana Buganza TV, tuboneyeho n'umwanya wo gushimira buri wese wabashije kuba yakora subscribe kuri channel yacu ya Buganza TV. Munyemerere rero tubasangize iyi nkuru, tubashije kuba twabahumuriza mwe mwese mufite ibibazo, abari kwa muganga ndetse n'abandi bafite ibibazo bumva batabasha kwivanamo, kuko Uwiteka ni ubasha kureberera ubwoko bwe. Munyemerere rero mbasangize iyi nkuru, ni inkuru tugezeho nonaha, ni inkuru y'akababaro, ni inkuru ibabaje, nabuze aho nyihera kuko birakomeye cyane kandi ibiteye agahinda. Ni inkuru rero y'incamugongo itugezeho muri aka kanya, aho habaga impanuka ihambaye. Iyo tuvuze impanuka ihambaye ni hahandi umuntu ashobora kuba yakora impanuka ariko atari umwe ahubwo barenze umwe. Iyi nkuru yacu rero reka tuyihere aha hakurikira. Ni ukuvuga ngo ni sosiyete musanzwe muzi hano mu gihugu cy'u Rwanda, imenyerewe ko itwara abantu ku buryo bwihuse kandi ikageza ibintu cyangwa se abantu aho bajya muri gare zigiye zitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Iyo agence cyangwa se iyo company itwara abagenzi ni company musanzwe muzi, kandi ni company ikora imirimo yayo neza. Nta yindi rero ni international. Byagaragaye yaba ku mafoto, ku mbuga nkoranyambaga, nubwo itarasakara ino nkuru. Ni impanuka rero yakoze iyikoreye hariya i Rulindo mu muhanda wa Kigali Musanze yerekeza aho ngaho. Nibwo yatwaye abagenzi rero, ubwo yari pakiye abagenzi cyangwa se yari itwaye abagenzi ndetse n'ibintu. Igeze hariya i Rulindo iza kubaranguka, irangije igwa mu manga epfiyo, aho abantu kuri ubu ngubu tumajije kuba twamenya ni abantu banyanyagiritse hirya no hino, aho yagiye yibarangura cyo hejuru kivaho, ibintu birapindama, mbese ni urupfu rwari rubi cyane. Niyo mpamvu tubabwira ati mw'abantu mwe, buriya amagara arasesekara ntayorwa, kandi buriya uba uri umushoferi, ube uri n'undi muntu wese ubasha kuba yajya mu kinyabiziga, mujye mubasha kwitonda mwuka byaramwe. Buriya amagara arasesekara ntayorwa. Buriya niba abantu babasha kuba bajya mu kinyabiziga bagenda bafite impungenge ko batari bwagereyo, ariko niyo mpamvu shoferi uba ukwiye gukurikiza amabwiriza yose agenwa na leta, amabwiriza yose agenwa na polisi y'u Rwanda, ko ugomba kugenda utanguye kubisindisha, kugenda witonze utarengeje umuvuduko, kugira ngo ubashe kuba wageza abo utwaye ubagezeyo amahoro. Murabizi ko mu minsi yashize twari dufite slogan ya polisi ivuga ati gerayo amahoro mugenzi, gerayo amahoro muturage, gerayo amahoro shoferi. Urumva ni ibintu byari byiza cyane, ariko rero sinzi, hato na hato hagenda havuka impanuka, kandi impanuka mbi cyane. Ariko iyi ngiyo irarenze cyane, aho ubu ngubu abantu babashije kuba babarurwa ni abantu bagera kuri 40 babashije kuhasiga ubuzima. Abantu 40, 1, 2, 3, 4, kugenda ukagera kuri 40, nawe urabyumva ni agahinda gakomeye cyane. Nawe urabyumva aho uri. Ese ibaze niba abaye ari papa wawe wari urimo, ibaze abaye ari mama wawe, ibaze abaye ari murumuna wawe cyangwa mukuru wawe ugendeye muri iyi mpanuka. Rero ni inkuru y'akababaro, ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru buri wese yabasha kumva, akumva nyine imukoze ku mutima. Tubwira rero ababashije kuba bagenda, Imana ibahe iruhuko ridashira. Rero ni ibyago bikomeye cyane, ni inkuru y'incamugongo. Wowe ubashije kuba ukiriho, ukwiye kuba wakicara ugashimira Imana, ukavuga ati Imana warakoze kuba nkiriho, nahumeka bigakunda, navuga bigakunda. Aba rero bene data bakaba bahasize ubuzima muri ino modoka ya international, aho yabarangutse imanuka hariya i Rulindo. Murabizi Rulindo ni habi cyane, hari amakorosi mabi cyane, aho uzamuka
ngaho noneho hariya iyo uzamuka za Shyorongi, mbese ni ukwitonda no kwigengesera. Niyo mpamvu uba ukwiye gushimira Imana ko Imana ikiguhagaritse wowe wagiye mu modoka ukava muri muzima. Imana rero Imana ibatuza heza kandi bakire mu bayo. Ni ukuri Imana twihanganishije imiryango, twihanganishije abariburiyemo ababo muri iriya mpanuka, kandi bakomeze kwihangana. Imana niyo iba yatanze, yashyizeho umuntu, kandi ni nayo iba ibashije kumwisubiza. Munyemerere rero tubagezeho inkuru irambuye, aho twari turi kuvugana n'abari begereye aho impanuka iri, kugira ngo natwe ibashe kuba yatugeraho, kugira ngo tubasakaze umuryango mugari wa Buganza TV. Dushimira mwe mwese mwakoze subscribe, ni iby'agaciro, bitwereka ko muba muturi hafi, kandi turabakunda cyane. Abari Rwamagana, abari Kigali, abari Iburengerazuba, Iburasirazuba, Amajyepfo ndetse n'Amajyaruguru, mwese tubasuhuje kandi tubifurije amahoro y'Imana. Namwe mwese rero mudukurikirana muri hirya no hino, abari mu Bujumbura, mwese turabasuhuje, kandi mujye mukomeza mugubwe neza ku muyoboro wacu wa Buganza TV. Reka rero nyibasangize uko inkuru yagenze. Twumvisha amakuru ko aho muri ako gace mu muhanda uva mu karere ka Musanze cyangwa se mu Ruhengeri werekeza Kigali habereye impanuka. Nkawe nk'umuntu hari bimeze bite? Waduha amakuru neza yuzuye tukumva ukuntu bimeze. Ni ukuvuga ngo rero ahantu ibintu kubera ahantu biteye ubwoba, biteye ubwoba kabisa, habaye impanuka, ariko natwe turi kuhagera biri kurangira, ariko abaturage barimo kutubwira ko hamaze gupfa abantu 40 imodoka yari itwaye. gusa hariho imodoka nyinshi za ambulance ziri gutwara abarwayi, harimo abantu bakiri guhumeka ndetse n'imirambo. ubwo tuvugana hano ubu ngubu abantu abavuye mu mubiri uri kubona ni bangahe? Abantu bavuye mu mubiri ntabwo turabimenya neza, gusa ndi kumva ngo hamaze gupfa abantu 40 nibo bavuye mu mubiri. None umwuka uhari, polisi yari yahagera, hari ikintu bari batangaza? Nta kintu bari batangaza, gusa turakomeza gukurikirana amakuru, turagenda tuyabagezaho uko turagenda tubibona. None si nta nkomere zihari? Abakomeretse nka bangahe babashe kuba barokoka? Abakomeretse bo ntago babura, harimo abantu, ntago turamenya umubare w'imodoka yitwaye ngo ni bangahe, niba yari yuzuye cyangwa se itari yuzuye. Gusa mu kanya kandi twegere abaturage tubabaze abantu babibonye bahari, hamaze bangahe, kubera ko ntago nibwo turi kuhagera kandi hashize umwanya impanuka ibaye. Ubwo yabaye nko mu masanga ugereranyije bitewe n'amakuru uri kwakira? n'aka kanya ni ukuvuga ngo ubu turi saa 9:21. Inkuru yamenyekanye mu masaa 8:05 gutyo, ni mu masaa 9:05 gutyo. Urumva hashize iminota irenga 15. None si amakuru nkawe muntu wayabonye bwa mbere, ko natwe twumvisha amakuru tugahita tuguhamagara twumvishe ko nawe uri hafi aho, amakuru wayamenye ute? Amakuru kuvuga ngo yewe ubwo narindi mu rugo, ni hafi aha ngaha narindi, ntabwo narindi kure yaho. Gusa twumvise ni umuntu w'inshuti, ni abantu b'inshuti zanjye bampamagaye bo muri gare, barimo kumbwira ati hari n'abashoferi, nabo ni abashoferi. Impanuka ibereye hano ku Kirenge, nanjye ndavuga ati reka mpagere, ubu nibwo ndi kuhagera. Rero nanjye ndi kubibona kabisa, nari nzi ko nanjye bari kumbeshya, ariko ndi kubona ibintu bikaze.
nta muturage uri aho hafi ngo tuvugane cyangwa bose barahuze kubera ibyo bibazo, ko numva ko ari ibibazo bikomeye, impanuka zirakomeye, abantu bitabye Imana ni umubare munini, kandi nkeka ko aya makuru yamaze kugera ku bindi binyamakuru byinshi biri buze kuyavugaho. Nta muturage uri aho kuba twamubaza nawe. abaturage barahari ariko ndabona bose basa nkaho bihugiyeho, bose ndabona bafite agahinda kenshi kabisa. Sinzi nimba byakorohera ko baduha amakuru neza, ariko kanze ndege naribi nyine uri buze kuduhamagara tubwire amakuru yose gatanu ku kandi. Ndaza kubahamagara babwire amakuru yuzuye, kamanze nyanonosore. Ndaba nta kibazo.